Igama lami nguMikael Kolisibindi. Ozalwa eKenya, kodwa abazali bami bengabavela ezweni leZimbabwe. Abaphuma ezweni leZimbabwe lisabizwa kuthiwa iRhodesia ngeminyaka emuva kuma-30s to 50s. Yikho-ke thina sizalelwe lapha eKenya. Basitshiye kuleli lizwe leKenya, babhubhele kuleli lizwe leKenya, babuya kuleli lizwe ngevangeli likaJohn Masowe. Elabaletha kuleli lizwe. Yikho-ke khathesi ngikhuluma nje ngilapha, ngibonga esikwenzelwe ihulumende yeKenya esinike izincwadi. Kusukela ukuzalwa kwami ukukhula angizaye ngikwanise ukufunda, ngaze ngathatha ngilabantwana. Abantwana bami abazaye bekwanise ukufunda ngenxa yokuswela izincwadi. Kodwa namhlanje kusukisela ngeSabatha sinikwa izincwadi ngumkhokheleli wethu weKenya othiwa nguPresident Uhuru Kenyatta. Sajabula kakhulu, saswela ukuthi singathini ngokujabula ngenxa yokuthi safanana lomuntu ozelwe kabutsha ezweni leKenya. Siyabonga kakhulu, siyabonga. Yikho-ke engithi ngikukhulume nje ngalesi sikhathi kancane, ngisithi ngikhuluma ngenxa yokubonga. Ngiyabonga kakhulu.